Prije svega bi čestito dečkima iz Varaždina na fer i korektnoj borbi koja je trajala dosta dugo. Meč je bio iznimno važan jer obje ekipe, ajmo reći, sanjaju o nekakvom naslovu prvaka ili barem prve 3 pozicije. Svaki bod je bitan, a oni su se fer borili kad ih je išlo i kad ih nije. S druge strane, moj prvi meč sa Indijcem, ne znam točno ime izgovoriti, sa reprezentativcem Indije, dosta je raznovrsan, ima materijal na backendu i napada zapravo i sa obje strane, tako da malo ta promjena ritma mi je stvarala probleme, jer nisam očekivao da trava mu je dosta, nije toliko rezana koliko od nekih drugih igrača s kojima igramo, nego je baš specifično, dosta flah. I prvi set sam vodio 8-6 ili 8-5 i tu sam izgubio na 9 i taj set mi na kraju falio. Da sam krenuo 1-0, vjerujem da bi to na kraju završilo u 5. setu ili možda bi ja dobio. Ali nema veze, čestitam protivniku. A što se tiče ostatka meča, zbilja čestitam svojoj ekipi, mladim dečkima koji su uspjeli izvući ovak težak meč. Gubili smo 2-0 i Luka je gubio 2-1, nije izgledao dobro na stolu, ni mentalno, ni igrački. Kasnije je uspio izvući, uspio je taktički provesti stvari i dobiti u 5. setu. Borna dalje, najbolji meč što sam ga gledao u dugo vremena, jer takvi igrači nisu baš da njemu najviše paše. Borna je igrač od tempa i ovo je njemu bilo, ali odigrao je bez greške, zbilja. U najbitnijim trenucima odigrao zrelo i na kraju je pobjedio, što je meni dalo priliku uopće da nastupim u 5. meču sa Ronaldom Redžepom, bivšim reprezentativcem i mojim kolegom. Ajmo reći, 2 najiskusnija u ovoj ekipi su odmjerila snage. Na kraju ovaj put sam ja pobjedio 3-1. Krenuo sam bolje u meč 2-0, kasnije njemu bilo teško to hvatati, ali na kraju mogu biti sretan i zadovoljan što sam dobio ovako težak meč mentalno. Sport je borilište gdje treba biti sve fer i korektno, treba biti nekakva sportska borba, međutim treba zadržati nekakvu ljudskost u cijeloj toj borbi, da to ima nekakvog zdravog razuma. Tako učim i svoje dečke mlade i mislim da ove godine Roko Tošić se vratio u ligu, Redžep i dalje igra na jednom dobrom nivou, tu je Japec koji je isto na solidnom nivou, Habijanec, vidimo dosta, svaka ekipa ima bar jednog poluveterana ili veterana, ali koji je i dalje na jednom dobrom, solidnom nivou. Mislim, ja bih rekao da su ti dečki odmah ispod reprezentacije, mislim, odmah ispod seniorska repka je jedno, malo ispod. Mislim da je to odlična prilika za naše mlade reprezentativce i mlade dečke da to im je nekakav međunivo između njihovog trenutnog nivoa i seniorske reprezentacije. Tu jako dobro mogu ispitati svoje trenutno stanje, da li se oni mogu uopće boriti sa tim malo većim nivoom. Tako da mislim da mogu što naučiti i nek treniraju, nek igraju i nek se bore. Eto, to im je moj savjet svima, bez obzira s kojeg kluba dolaze. Meni je drago vidjeti da u novoj dvorani Velesajmu, u Stolnotenskom centru Zagreb na Velesajmu, gdje mi nastupamo i gdje mi treniramo, možemo vidjeti, tu igra dosta rekreativnih igrača i možemo vidjeti da sve više ljudi prati našu Superligu i nas kao klub i Maraton kao klub, sve više gledatelja na tim superligaškim mečevima i meni bi bilo drago kad bi još više bilo, jer na taj način bi dobili medijski prostora više i mislim da bi onda i sponzori lakše pratili ovu cijelu priču. Bilo je jako teško na početku. Ja sam otvarao meč protiv iskusnog Ronalda Redžepa. Znali smo u početku da će biti jako teško s njima. Ja sam ga dobio zadnji put, ali i dalje je bilo to napeto, tako da nismo znali šta možemo očekivati. Jako smo sretni što smo uspjeli preokrenuti ovo. Još nam više znači što smo stigli ovako 2-0, preokrenuli na 3-2. Krenuo je preokret od toga kad je Luka Zlatko uspio preokrenuti protiv Vidana. Bio je jako težak meč, uglavnom igra jako napeto s njim, uglavnom gubi, a u zadnje vrijeme ga počeo dobivati pa smo mogli očekivati da se može dogoditi preokret i stvarno je uspio, tako da svaka čast.
Ne,